Oh yeah. Perfect. Yeah, this is your boy, the only one, King Majava and the General, Injustice Spy Sekas. Labagati, Bangbuto King Majava and the General. So perfect, Mbuyi, Ngale show here. Uyangtsandza, no Uyangnabela. Today is episode number 1, season number 2. Nse spy kata njengomeni ngalanda singakaru. Perfect. Namhlanje awuthamnyalo yabona. Ngoba wena ngitshelile ku Facebook asinoyiqala ngamntwazi. Yabo? Ntwazi simbukile samthola. Hayi bafanelana yabona. Mara ngesathi ukuthi mede memphendula sini ntwazi yabo. So nyalo ngahlana awuchama indlela story la nikhona ukuvisisa ukuthi kuhamba. Yabo mfethu asambili siyohlana awuchama. Moja Correct 69. Sicabana njalo angazisibangani benithandile mina la machamba ukambani baba wona Sathu ngokumala. usho kanjalo mfana sekhaya Ekupula tindo sethi moja yabo. usho kanjalo Ya ntwazi organize moja. manje phela sekufuneka umuntu ukhulumela ngiyabonga nje umkuhlanganisela yena mfana Mara nyana yabo bengifuna usitshele imedia yabo. Ba-followers ukuthi wena. Ntwazi nibonini ngiyamthanda nakumguraja yabo. Kunenjani? mfethu umntana ngiyamnabela gazi lami Nova umguraja. ngifuna umkuraje Manje na angathi uyakuthanda. Ngiyamthanda futhi nami ngihamba naye Hayi bafethu, ngiyeva lento njani? Awuthami ithi madam yamnabela. Thothi ufuna isemthini, yabo? And it's expect ukuthi inyalo ayomtshela njalo untwazini. Inyalo siyakhona untwazini, give moja correct na awuthami. Asiyo awuthami. ubona futhi phela mina nginkunze emini nomungahamba ngiyomthola umadlamini Oh yeah, bafethu. Yeah. Nyalo sengihlala nantwazi. Ntwazini ngikhuluma naye efonini ku-WhatsApp wathi hayi, ngifike ngasesitolo ka supermarket. Sengifikile entweni. Nyalo ngimele utophuma ngikhulume naye, yabona? Khona kumtshela no, kunamjida la kugcwele ngayo. Yabo, sengiyamova sino madam interested kumbona mjida, sengiyamthatha ngemisa emjideni, yabo. So moja so correct bafethu, asidwadle entweni. Yeah, bafethu. Na ntwazi, yabo. Ish, madam njani? Madam, yana ngidinga leshumi njengoba ngishilo yabo. Ngiyasitshela nanomfono usuyaqala ngami mara ngeke ngitshele ukuthi ngibani ngikhombisa sona. Mara ngiyafuna ukuvisisa ukuthi wena interested yini kumbona ukuthi ngingakumekisa. Akukhona ukudla. Eish, angathi ibhuti wangimekisa ngoba Ude umuntu ngiyakashanda na. Kumbe vele usingile. angikho singile mara sengamelele favor yabona ukuthi emulo. Hayi no moja. Bafethu, ya injalo lena madam uthanga nangini. Ngakhona kumdwada space emjida khona ezini yabo. So nyalo. Madam, ukufonela masengibuyela mjida yabo. Bafethu. Hayi bafethu, injalo le. Sibuyile. Uyangitsandza nomfuna ukugurasha. Sayakhona manje. Si. mina ngifuna ukuthi amakhelwane basibone sicabana mina ngifuna ukuthi amakhelwane basibone sicabana Bafethu. Ya sesifikile mfethu yabo. Hey awuthami lo shiyana madam bakhuluma. Mina ngiphuma kule space yabo. Madam. Hayi nawo nomjida yabo. Nomshiyela akhulume nawo. Mina bafu ukuthi la kunjayami. bona inja Mfethu ngabe. wona engiyakubona ufina ngale isikhathi yabona mara ngicela ukuthi sijikele ama-chips Ngibona chips sekojika noma kuvudo ufika wathona. ngifuna ukuthi sengele mama singahluphi ama-chips awubala nedi ukuthi ngifone ukuva sikhuluma mina nawo because la ngisihlala yabona Okay. yeah right man Yeah, right. Onyalo sengithatha uyangnabela. noma singanejini ngivile lo ngitshele bona
Hawu, at least nyalo sokuqhamuka nemqondo lophusile, hayi ukuthi ufuna ukutshela umuntu ukuthi uyanginabela. Mina ngimtshela ukuthi uyangithanda, hayi ukuthi uyanginabela. Yes, okay. Ngiyawuva. Ngiyawuva mama, sinemagameni akho futhi kahle kahle sekufike lapha. Hawu, ngeke ngize ngisuke vele usithethe ukuthi ngiphendule ngithi noma ngitshela ukuthi uyanginabela. Umuntu awunabeli ngimtshela ukuthi uyangithanda. Okay, noma like inhlitiyo yakho isho ukuthi lo ngiyamnabela ngimede ngimthole. But now ufika kuye manje umyenge ke ukuthi uyamthanda sikhulu. Ngithi ukuthi uyamnabela. Mina ngangikuyi ngoba serious manje. Ngiyabona ufuna. Mzantsi street. Manje wami ngifuna usiyende njani? Le muntu ayihluphi mama. Ngiyangtsandza manje. Ngifuna wena. Angifuni umuntu lomunye ngicela naye. Ngoba mina nginankinga ukuthi mina lento singakuthi nginika isikhathi sami. Hayi ngiyakuva ke. So ukuthi le nto ofuna sishayele phansi because akufuneki uzitholakale umuntu wamsekade ukuthi mina ngiyatholela. Nawe uthi ufuna ufunze ukuphatha awumane ngifonele nje udolenza callback wami na ufuna mina. Ngisho ukuthi mina ngilinza wena. Yes. Ngaphandle kokuthi mina ngangifoneli. Maya sithi maye ngifuna ukufonela or ngifuna okay utongifonela but mina ngilokutshela ukuthi busy. Kumele understand ukuthi ngendaba sokukhuluma nomuntu wami. njalo nje. Hawu kodwa ngende njani ukhenyelo ngende njani mina? Kude nendlela lo ayihloniphisa ngayo. Asho ukuthi lokuningi sokuhlanganisa ngendlela ke sesikhulume futhi. I wish you all the best. Nakumbuto ukuthi kambe nende umoja. Manje kambe njani? Yo, hayi wazi wangilethele enye into engalenza ukuthi ngingahlangana nayo but hayi akufani la. Into njani manje? Mubi. I like it. Awuqwali. Type yebo. Oh, wena ufuna bethole mina? Mina ngifuna like abomuntu ukuthi Mara ngikhulumile ukuthi udokhona yini mhlawumbe. ngishilo ukuthi ngizamela space inyanga so angafuni ukuphetha amandla wabo. So kubona ngasikhathi ukuthi kwendakalayo. Hayi no madam ngiyavisisa bo. Nangi yamadam sabo ngasikhathi akho. Ngiyabona elihle. Hayi. Hayi bafethu. Wrong then. Yabo. Mara kunangi asenguve out yami ukuthi unethini. Ayimoja. Hayi bafethu. Yeah. Sene out yami la yabo. Idla timaya. Futhi lethambe kahle moja correct. So nyalo sifuna kuva ukuthi yabo khambe njani. Yabo. Mfethu. Baba wami Moja correct. ngimnandi King Machayivani. Fana manje ngifuna into uzidlele yabona. Uzidlalele ukuthi khambe njani twazini. Ufakile ukukhiphile. Mfethu. Ngihlangane nelitshe mfethu. Uqinile nto. Liqinile. Mara belifike kancini mfowethu yabo ngoba ngimjimora hayi simbendala ngikhonile ukugadla mfowethu ngagadla ngagadliseka yabona abantwana ungifakile mfowethu ngibonga lisito lakho mfowethu mama bekungasuka eja yami ngaba ngathola ukuthi sewujabu ungasabi mfana sekhaya kumcrash uyazi mfana ubuye ndokucheka usukamba ungasabi uzongithola hayi story ngathaba hola gazi hayi bafethu njengoba nivile out yami yasho ukuthi no dinotendekile manje I'm happy yabona into obuye ndomcheka ukuthi out yami so mthelile kumbe manje bafethu see you next week episode number 2 Uyangtsandza nomfuna ukurash this is your boy the only one King Machayivani General